دوان روژین بوری ده پلیا گرمیل روژاوای کردستان آسته 45 درباست کریه و گرماهی هاوین خورتر و گرتر کریه و دبن باندورا روشکی زحمت گو روژاوای کردستان تید دجی بسر ده پلیا گرمی جیانا خلک زحمت و گرمتر کریه. ساعات تحت كهربوري نماتي حتى ساعات يك ونها قطبة حتى ساعات الشاشة كهرب جمع نهارتي يعني كو كهرب حكومتنا دي ما أمن كارن ما إنه قماطور مين ما أمبير مين مش مناي فقير إن أمن كارن مهدين أمن مين فقر مين حتى كهرب شو صاروا كما نارازن حمي حرارة بيسر وحمي أسال وارد تلبيش بر في كرمي وبر في كهربنا ناي جبر دجواریا گرمی روشا همولاتیان گلک زحمت بویا و گلک پرسگریک و نخوشی جی درد کون هوله. كرم نخوش كاتش گرما هنگی دنیا گرما و همه نظام تأثیر جو و گلک این دنیا نخوشه ما نازچه چکم نه كهرب هیا و نه آواز جمدی های نقاش های دنم سر کره خو حراتا کرم چل بو. اره والله دنیا گلکی گرما جما و آوا كهربانی نه ما مچکن. اف گرماهی هاتیه دمکی ده گو الکتریک و آوا جمدی و پیتوین سلامتی جبو پاراستنا جگرمه کم بونل روژاوای کردستانه. طبعا ها موجة قرمين قلك هاي باجر ده طبعا موجها موجة عامة الهردري هاي نل سوري تني هاي تقريبا الدنيا حمينها موجة قرمين هاي طبعا موجنا قرمين تأثيرات جانبي سر إنسان بشكل عام خاصة زاركي قلك كتشك يعني طبعا امجنا اطراف العمر يعني زاركي قلك كتشك يعني انساني قلك مظن به قرمين بهتر تاثير الواتكي دنيا قلك قرمي بهتر حالات اسهال شيد به بهتر حالات التهاب كبد شيد به طبعا عاميه بجن زرك يعني تمام بالاضافه اللي بهتر حالات ضربه شمس شيد به يعني تمام نهكا وقايه رخمه يعني اهم شيء النظافه الشخصيه يعني زاروك اهم شيء بري خواني بخد استخا سبحي بشو يعني تمام تشتي دربه نخوي خاصه تشتي مكشوف يعني سندويش خارجي مخارج شو اللي يفضل نخوي ويفضل يعني كونه وضع منطقي بشكينها مش عليه كهرباء بنقل كي مزبوطه جي يفضل قدر الامكان زاروك فترات قرميد درنكه مش دربه يعني بشتي ساعات ده الصبح درنكه من تقريبا حتى ساعات بينجي عصر يعني مين مالي ده افضل طريقه للوقايه طبعا. پیلا گرمیل روژاوای کردستان حیانها بردوامه و برین الکتریک دناوا روژه ده جیانا خلکی آلوستر دکه خلجی نچار دبن ایدی بچه اوای ما به اوه گرمی بسرخوا سفک بکن. اسماعیل علی آرک دیرک